Rito tukumurikira ugoro bonarua uniri turakwa urimbita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria nteto cietu ni ati nayo family imwe kuma rutere rwa Itiame wardini ya Amwathi rutere rwa Higembe nabo nibetite na mbere na kwithirwa bakiuria antu bawendi bubwega kwithirwa bagitonyera na kubatetheria nikienda bomba kwithirwa bakirita mwiri jo mwana wao ndene ya sibitari nene ya Kenyatta nara ombere kwithirwa agikuira mwana ro kumenyekana na riitwa ya Darwin Gitonga na urani mwana wa ukuruba maka 21 ikiaria families ni ugite ati mwana uju na mami sibitari ya Kenyatta na aretete na mbere kwithirwa agitungatirwa murimo wa leukemia ni baugite na ndi bile sibitari numbite kwithirwa higitie mwangia komba kwithirwa igikinya nkuruki ya milioni 1 na araba kuona ndi betira bari nacio itego kinya ngiri 100 na niro no gitumi bakuria thirikari na kinyanto bawendi bobwega kwithirwa bagitonyera kubatetheria nikienda bomba kwithirwa bakiona mbete na bomba kwithirwa bakijukia mwiri jo na kubika mwana wao nibetete na mbere na kuria kinya sibitari ya Kenyatta kwithirwa na ndi kibetikiria nikienda bajukia mwiri jo na bomba kwithirwa bakijuthika na araba kuga ati kinya kurira ndawa ciawe gitarira mami sibitari ni kwari na thina batari na mbesa na nandi mbeti ni citite muno no tembecha baina cio na kwao ni bakuromba kithano betikiru bajuki mwiri juju na kujuthika mwandiki wetu wa nteto kuma rutere rwa mukiri wa Nkunja ari na nteto utariria mama ko mpaka mieri 6 ni areye witwa mweri uyu wa Iweli tariki 5 ireterwe ni kiriro kia muciari na kinya atori Darwin Gitonga ura ni muthaka wa miaka 21 ura umbite kwithira ni kubatia ni kumani na murimo yo leukemia ari sibitari ya Kenyatta Referral Teaching Hospital kaitene karaba wetende mwana awatura ni murimo yo musumbura kwa mieri kathumba nomba kwithira iko sibitari ni wendi na monka thaina batite na kana kauko karari kai kanene ko kaiga kwanjia tutethia lakini karete ri mwene kwa tuga kina ngwira kareta agurite tula kate gomba kuma kuthire skulu mono wetu araitu murimo yo leukemia yo kuthiriro itharike na arari age sensa chwe tharike itare onde sibitari ya Kenyatta University ira nonto Kenyatta University ba na sibitari yo Referral na kume itare ri onde family ne thirito yonete thina nyingi muno cia wito mulia na usibitari biraba na byo bigaita kuo na mbiru ne rare mbiru mbese nyingi muno matukuma mori jo mwanja mpaka rware turi twayo tethi mono kuma sibitari tomutete mantu kwaretirwe to la bata banga mathiko to dan yuda to tele mbiru ya sibitari mbia irana mbecha milioni sele kile kwa na milioni sele ito mo la manda tu changa ba to bito change te ai beden gine te sipti kile bilioni sele deu kerenje ye na keba nonto ninje te osomba ne bawete boni bereti ora kukombekana kenda bomba kwethea ne bakona mbili ya sibitari nonto batalero kinya milioni na niyo mbesa bate kuona monka thai ende bakiromba ntu bawendi bubwaya atongoria amwe na kinya sibitari ye bombe kwethea ne bakobaritira mbili na boya mwana bombe kumurukia besa nitiere milioni 1 na ndona winte nte kinambi binge bya kwendie ni na nto ginya ntombo ginya no nambi na babongwa ndetete baona bibombo tutethia bongo bakwaje ginya nusu utegi nabi kuoneka nusu esio tena inya yo murita na tena ginya inya yo ingeni imorungu akembirite mono atura kuo tuibeto keba kinene muno twereti osanga mbesa tonisene ikundine ngurupu cionde cia youth cia kuru ekuru utebio tukuona twanga ntombangita na kiondo keru arebi mbombo soka bi nyingiri na maneli betete njiembura njiro ora kuromba njiemwere ayo etu ira tutetherie mwekuru yo nonto imwekuru wiruta na irie pio so batu tubira tukuromba ni mutongori ora wende okonekana eta sibitari eu yombe kuefu mbesa yuiti nonto ifamily tumba kuona cio kenda mwire yoyo etu tumba wetero yo sibitari tumba ntuko yomba wekwa kinye omuthika nonto mpaka thai kinya ntuko eteki asia irekwa yambia ntubega ntuko baina mbia kana baina wiriro bakuona nyuma na mbere milioni etiere tutumba kinya twaikaga mwena mbikono mere tu yo mere ibo kuona gutaurire utinyo irio pio turonete nthe onte ne njumu so kyangasi ke yao
tafadhali tutena nyebya kwendia njebo miono ekari kinya bwe anto basibitari bwene sibitari uto boromba tafadhali kinya babwi boni tware meri mono jwe moyo na la tore merete grupi ona thaya kure kya weta tiro gotugire tugomba itu tafadhali twa boromba nya babwi ibweni kyao kinya bobo tu release ra mwere yo kuma ku ngwa distance ninda ya muno tugo kunya ikurea 96 wete ana tuite Nairobi tu wera mwere yuna tuya ila nto ba ndio ya kuingilia totena otherwise njani yaje bo miona nipo kona musiari na urabare utekio ntengenge tomba kwa tena kyo kuno njai Kiripotera Meru TV kuma Kongo Itamea Mwathi wa Ndigembe North Mbita Mukiri Onkonja ni wirigiro bwetu family zikomba kuthira ikiona antu bakomitetheri no tukoria atongeri bonde baraba bakuthira bategerete nteto cietu gorobona rua bombe kuthira bagitonyera na gutetheria family nikenda yumba kuthika mwendo wao. Na tukitikana na ripoti una ndi tukomba kuthira tugichoka ruterene rungi nara nabo akari ba maili 10 na baraba nkene na muitho yo maili 10 nabo ni betherite bagicumiri na kuthithia mucemani untuko ya narua na maafisa ba KWS nikenda bomba kuthira bakiariria ntameira njogu uchumbite kuthira igitema ndene antureu bakeria nkuruki akari baba na ndi betite na mbere na kuthira bakiuri maafisa baba ba KWS kuthira bakimenyera njuti yao kana baremwa bombe kuthira bakiyukia itagaria rinene ndene ya njara ciao bongwa. Mwandiki wetu wa Nteto Mwendela Ibon na Nteto utariria. Serikali ichunge ndovu wao. Hawa watu wote ni wafanyikazi, wako na bindi yao. Hebu serikali ifungie ndovu wao. Hiyo pesa yenye wanatulipa walishe ndovu. Sisi tukula chakula yetu. Wanyama wakae kwa msitu, sisi tukae vijijini. Kama sio hivyo, turundishwe kwa msitu, wanyama warundi wapi? Yui muthuro yo akariba maili 10 betariria kinyamara kirabonete kwa kaita kara ya buro tukoba ukirira ruari nyumenje ukathomba kwithugira munda yona kwa nyangi merabio arabarombete askari bakeinda BRS ukaria nyumocio bubukire mabakayukia talia njarene cio. Wanafunzi wetu wanaenda shule mchana wa chifu unajua. Si kweli? Kama ndogo wanapita kwa kijiji saa 2. Wanafunzi wataenda shuleni saa ngapi? Ni kweli wana kijiji? Kwanza leo imeingia saa 2. Hatutaki hata askari. Tutengenezewe fence. Si ndio wananchi? Tukitengeneza fence ikitengenezwa hii shinda inaisha. Lakini kutuambia askari watakuwa na patrol na bado hakuna fence. Askari watatu ndovu ametokea kwa kina Kamisi, si ndio? Ametokea Nkunga, ametokea hapa. Hao kweli askari wataweza na hao ndovu. Hata ndovu nje tusichukulia hatua. Amona bo askari munene wa karia banyumoche kithaka na yugitio ntobono rito muno araolo tethetie kiara nto baraba kuruurira njau na njira yo turanjira mwithone akioroka watikana mwithone atena baro ira ibatere akayukirwe tario rito muno reke watho. Unaingia pale na hauna idhini na unataka kutuharibia fence yetu, sisi hatuna kuacha. Wache niwaambie, kwa sababu hata kwa tunapigwa vita na wakubwa ama na nyinyi, alafu nyinyi wengine mwingine anakaa anatuharibia, anakaa anapiga makofi hapa mbele nyuma yetu. Hiyo sitakubali. Mimi nakuaga hivyo. Hata sitakubali. Mimi nitakutafuta mpaka nikukamate. Na nikikukamata hauna bahati. Hakuna kitu tukiwa na tumeshikamana itatushi. Mjue hivyo. Tukishikamana mkiniachia peke yangu kuna mali itashinda, lakini kushikamana haitatunda. Sasa hii atunaleta gari hapa wawili na bunduki na gari itakuwa inakaa hapa. Hawa atakuwa hapa, nimetengeneza hiyo mailport, naleta tangi ya maji, bali niliongea na chama na kaniambia maji sitakosa maji hapa. Ndio maana hii watu wanatuharibia fence pale, wanaingia akifikiria sisi hii kichaka tutakuwa tuna patrol usiku na mchana hapa. Vijana usikuje kusaidia askari ukiwa mlevi, kwa sababu ile kazi ya ndovu unajua haitaki hasira. Ndovu haitaki nini? Hasira. Ukiwa na hasira kwa ndovu usiku inaweza kukumaliza. Umeona? So inataka tunashirikiana, kama tukusukuma ndovu tunasukuma direction moja. Kiripotera Meru TV kuma maili 10 bore mbeta wa Mwende wala Iboni. Tugitikana na ripoti hiyo tukomba kuthia tugichokera ruterene rungi nara nawe munini wa gavana ja kaunti ya Meru no mutuma ntwe thingia nethire twagichumiria na guchokeria nkatho atongeri ba Meru
nontu bwa kwithirwa bakigwatanira na kuthetera kimera kia miraa untu bura ugite nandi ngwataniro eji jatongeria jaba ni butumite kukeja na maguri ja meru ya kimera giki kia miraa maguri jara augite nandi jakieta na mbere kwithirwa yagitetheria na kwagirithia kimera giki na kinya kwithirwa yagitetheria murimi wa kawaida nguruki mutumanete na mbere na kwithirwa akiwa maguri jaja nijombite kwithirwa nandi yakireta mogaruruku ja manene ndene ya kaunti ya Meru na kinya nterira cionthe irima wa miraa untu bura kithirikiri nandi augite maguri jaja jageta na mbere kwithirwa yakiagira o ura ntuku iguita mwandiki wetu Nteto Jeff Gituma na Nteto Utariria nawe Mutuma Ntwaithinkia munini wa gavana ja kaunti ya Meru na umirite na gucokeria nkatho atongeria ba kaunti ya Meru nontu bwa ngwataniro yao kiri mantu jegie miraa na kinya thirikari nene gukurukira rwangi rwa urimi aja nthiguru ya Kenya. Kancokerie leadership yetu nkatho atongeria bonde ba kisiasa abunge betu bonde amwe na senator wetu na women rep ministry ya agriculture ire tongeretwe ni waziri Mutahi Kagwe nontu bwa kuiberu Meru kiao na kuibwa kirero kia Meru ninkurikana ntuko inkai irare ya Meru ibethirite bena mugomo ywa kimera kietu kia miraa na iba kweba barona yaka Nteto ichi kethira ithuki muno kana itebatethia nontu no bwo bethirite bakigoma na kwatuika twisoko ara turari kwatuika mugomo ywethira antu bakendelea kunyanyaswa na bei ya miraa iri very poor, but this time round rira tongeria baratirimanire bachokia mitwe yao amwe ba reason together na ba involve the right stakeholders, the right government agencies ni tukuona manto ya miraa ni yetete kubua. Nkuruki Mutuma Ntwaithinkia na kuga maguri ja meru ja miraa nandi ni jaretete mogaruruku ja manene ntere iria miraa ithaire kirimwa nende Meru ikuruoka, Meru ikuriuka, Meru ikwambiriria kuona weru na itucokeria ngai nkatho nontu miraa ni economy, ni the backbone ya economy ya Meru. Pride ira tutwire nio tukira wa Maua town is the most vibrant town. It's a 24 economy town. Meru town, it's a vibrant town. Biashara cia Meru mikawa na night clubs na bars, pubs, makanisene. Nteto ichionthe mbeza cia Meru mostly ciuma miraene. Ni aria akirikiria mutongeria uju akuga maguri jakenderea kuthongoma uria tukuchigwita kurukira urumwe na ngwataniro ya tongeria ba kaunti iji nontu katwambiriria wikira grade 1 ngiri na mana 5 teo price ya kilo ya grade 1 ya miraa, wikira alele ngiri 1 teo last price ya gitundu kia lele kia miraa, wikira grade 2 shilingi mana 7 teo price ya mwisho katokuwa kabwambiriria kubwithia pricing ya miraa, kabwambiriria ku work on the value na wikira kuri reward ngugi njumwira arimi ba miraa bethera bakirita na senator na woni ndi deputy governor wa Meru tuwatane tuite airport cartel barato turaibwa bakia undressed amba baraba ya mbecha ira nyingi cia arimi ba miraa nabo tubarite kethira ni ndege ira CAE license ya ku transport miraa antu ba kai ni kenda ba create shortage ya miraa, man made shortage. Miraa ikiendekana nara Somalia tonnage kithumba, lakini batuira babu producers ba miraa rete iki ndogo ni kenda beta ku exploit both producers na kinya the consumers nara Somalia kinyabwe ituyite kiribui. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na tugitigana na ripoti ya Jeff tukomba kuthia tugicoka ruterene rungi nara nawe mubunge wa Ikurwa ja kaunti ya Meru no honorable Karambu Kailemia
nonete na mbere na kwithirwa akiuria kariba kaunti ya Meru kwithirwa bari na ukiriria no igita riri kuri na magamba ya rikotini na yetete na mbere na rutero Nairobi ya gavana wetu wa kaunti ya Meru na rakuria antu batikethirwa bakirwa kinyandwa cia miaririe hindi ni bombe kwithirwa bagikiriria na gwetera Karambu Nkuruki netete na mbere na kwithirwa akiuria kinya ciari bete na mbere kwithirwa bakimenyera ana bao na kinya kuba nkwaga ya injega cia miturire. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi waba na Nteto Nkuruki. Inkoromba antu betu ba Meru oni a sick peace kegitara onde mpenda kwithira kwena thiri kwa ibu kumenya mantu jara twinacho magamba ya koti na jara jange turare ajo mantu ja maingi ende Murungu areo is still on the throne atrebeba kwa inko boromba please twithira twena thiri buru totigochokaniria Nteto inyinge nonto mantu ja ijo jara tandwa na kwage andwa no bao bakathithwa boria to batwe no twe tukaumia nonto no twe nyaki nyanene bateta nara batwe twe tukaumia manto jawama na Kenya eto nonto okandwa inyerio bukona bitioneka kwa ito manerie nonto mathwane ria kwa itomba kukaraja riaku na nde tukara na iria kenda nde eto kurana na bara beto na no bakwija na tote kwenda gutiga nthiguru ije ena thina turenda ometiga ena there na bu inkoroki ora twamwithire kwa inkuga ibwega na mwathani atutharime na imbija atutharime kwa inkoromba aciari batwe tumenya nare mwana ari kagita konde mwana omware mono nonto no kutachukuru nonto bakugura mwana ende nyandaka inyashe ichibwiri kumenya nare ire inyabukugwa ichikurawa na inkwera tware twetu bukathinga teni uthongi anga inkwenda kubwithwa nchiori weta ukaerwa into murume bagete bakorairwa butira igwa meri ethatu are ibora inkuruki egana baba inge na bari oro nyomba cia kurara ronji nonto tware twe are rwa nkwendete muno no tero endorore au utebweri wetania muntu utekumenya bonge nabu ukethera werete muntu oni ndeta kuona ngania ende buruburu ugetania na muntu utekumenya nonto au ni othina kwejera kwa erua anganga kugurira ngare anganga kugurira ngui nthongi uteja bou nyetha njenu nganirwa na burawe na bunjenu be careful ari bakwa please ibwe target na nte kwenda kuigwa ito mwana ongea ukwa nonto bagweta kwa erua indaka cia Nigeria nga cia Congo na inge inya cia Kenya komana ataware tende atechinda Murungu. Na tukichoka rutere ni Rotharaka ni ati nawe Dr. Moses kana rawinjikene muno ya kasoba no mbite kwithirwa akiuria athomi barutere Rotharaka kwithirwa bagichokera na guchokia njara wona bathoma nikenda bomba kwithirwa bagitetheria na witi na mbere bo matura azaza. Dr. Moses netete na mbere na kwithirwa akiuga ati ni kuri na ubatu bwantu kwithirwa bagichoka maturene na gedira bathoma nikenda bomba kwithirwa bagitetheria nture iji cita na mbere gukura. Netete na mbere na kinya kwithirwa akiruguria boda shen rutererwa mukothima nara hakuga ati no mwanka kana yani nara kuga no mwanka tuponde beterwe bagichokera wona bamenya kana beta na mbere endira bagwata manto jamega nara bakajereta maturene nuntubura nandi kuirikana ati Moses nombete kwithirwa ari mustari ne jombere kwithirwa akithikira mathina ya etithi baba bonda na nandi nombete kwithirwa akibetika na gwita mbere na kubatetheria. Mwandiki wetu wa Nteto kumaruterera ndaguna na Nteto utariria Kiaria bithaga Boris Moses Kimenjo kimenyekana na rengeta Dr. Kasoba orai psychologist ni mokarigo kumaga ntereche Tharaka augite mathina marakariba guntu guku baithirite bagikurukirikia gitumi kinene giake gia guchokia mukono guchokera ukundona kwina thina imwe na era kwina thina ya barabara ndona antu botuika soba endera ki barabara aba kugenda na kutisoba aya ndona antu babikibiki nabo aba kuiga binyabikibiki ciao wikarira uguo ukabe mwatho ende emunde ire nkuruguragia nyamura shindinu cia bondabondi mbakite bonda shins ithatu emwe bantu etoka kama thina kana kagweru irenge ndakara karutini na ya mwisho ndakara kirigicha
na nakaithiite tukoyuri in the entire ward kana in the sub county tona kila mtu stress mtu rena bikibiki stress yake kuthira kinyatwa bikibiki yonka muntu wonde akurukite gukiura muntu no eyogo kinyamo yakuru kana twana totore akwena mwathu muno muntu akaro kindogo akakua nyamura akathiria rugo into kenge muntu akauga mbu netigagwa guku gwetu na antu bakwa na baba kuga mbu kidogo ndona bena stress iketumida that initiative cha waka shins mbona wabu kila muntu ndirakurukite na okena Aga Dr. Kaso bakiuria bonde bara bathomete na baguneka gutigeri bagucokera matura gutethia na araba umete njira ya gutigera mugongo no gukira na inkuromba muntu wothe ari naga wetu umete Tharaka kana umete Kinyamu Kothima tafadhali wewe no thukuma wire oteri wewe no andikitwo musikari taniu wewe no andikitwo Kinyanjanji wewe ibiashara yondero rutaga itucoke mashinani tugerie gutethia antu betu wonde na kingontore akuruta wira wewe Nairobi kana Kinyanthegura ya mura ya Kenya nani resources inichionde tugerie gutethia antu betu ikumane na njara yotethia Dr. Kaso akari kumantere mwanya gagicigo munge kia Tharaka batombete kwitha gikeno kiao bagicokia nkatho nontu ba matunda make mega yakwa nontu bwa daktari kuona ibwega gutetheria antu bathiite muno antu bakirigicana iria ya Kagureni na muno retio rambe na tethetie kairia ara barabara ya thukite muno ekira maram na kwali kuthuku muno ekira maram na nkali kuropwega nyoe kutena thine rio ntuma daktari pana Kasofa ona ikwagirite arute tubia twake to mubuko itamusamaria mwema nuntu timo siasa imwandikwa thirikari na aona narute karabati ino karabati I think kenda ino ikaganira na karabati orende ninjire ndetirwe na antu bare on the ground bakwenja kurutha maintenance ya karabati ino ikare bwega areno ni tuchumburite muno aga gukagita karaya muno tukaigwa ripoti kwirwa kwa nene lakini tutionaga utethio so banu tukuona ite kurutha tukona ni kuruthwa kuma ndatura niyo ntona askari akuruthwa guno ntona niyo mbere nkomuona ndamukuthukaga ndarutaga ngugene yake ya kuthomithia mantu manduraga abuse nkomuona ndauririe na askari akwario gwe ndetwera kuruta taskari baingi bomba kuruta ngugi ira daktari akuruta eniwe Mukothima nkethira karabati ire arora yikiritwe etame gitune ndauria Murungu baba ende nkarite ino nene kuyira marori timo mora mbanto waga ende Murungu baba gatethia nontu baina methi bakona bura gikukarangi na Murungu natethirie ndethira neko wakwa igoro nirakirwe ndagwinka thine na moni ona tekio kinya nduthirite kinya no mbindo thirite njirera nkugenda mwana wakwa kagenda bikibiki titokoi ati atori betwe butikwana mantu mega bai kibiki twapakaga mitani yantu ni twapaka nya tukirungaga akithe ini tuthi tukwithia kinya no tikuona kinya muntu akaya weterete bikibiki karinya rori kaya gaturika cha turika antu baupaka kinya rori na bakamama kinya karatara ni bikibiki itwamete no tubamuboricia kinya guturutira mitugo teno na antu bara nene tubeterete batikuya lakini muborici wana kugitata na kuya gututethia na itukugibwaga muno na thina mbere kuma gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna nayo cukuru ya Ubundi no te ya kirua TTI ntukena rwo nibombete kwithira bakithithia kithurano gya kuthura atongeria bao ba aritwa na rabethiritwe bakiwata mbaru mitandao kana mantu teknology ya kinande no ntubo kwithira bombere kwithira bakithithia kithurano giki gutumira njira ya mitandao na raba kuringa kura izi bagitumira thimu ciao aritwa baba nande nibetete na mbere na kwithira bakiwa no ntubo bwega kwithira antu bagitumira mitandao no ntu nyumba kwithira kireta mantu jamega na ra no ntubura nande kwithira tubukiwata mbaru ni ataalamu arimu na kinya aritwa basukuru izi mwende olaibun na ntetunguruki Cukuru ya Ubundi ya Kirui bakumbatirite otebo githai araritwa bathurite atongeria bo na njira ya mitandao betumira thimu cio kwa na uchaguzi ambao tumeona kwamba umeweza kufanya wapiga kura wengi zaidi waweze kujitokeza
na tumekuwa na kura zaidi ya mara 100% ikiwa imeongezeka kutoka mwaka uliopita. Ukitumia mfumo kama huu, hata ile what we call chaos when you have after the elections unapata zimepunguka. So ni mfumo ambao tungependelea sana uweze kuwa embraced all over the country. Ni kitu ambacho kinasaidia hata shule kujipanga na miradi ingine wanapoendelea na kura zao. Mwanafunzi ama voter, mpiga kura anapofika katika kituo chake cha online voting na simu yake, anaweza kufika pale, anaweka kama ni admission number ama namba ya kitambulisho kulingana na kile shule inataka, alafu anapata special code. Unapata special code kama ile ya e-citizen, unaweka pale, unakuwa unapata authentication, kisha kutoka hapo unachagua wale ambao unataka, unapiga kura zako, alafu unaziona kwenye runinga pale one on one, yeye tunaita live. Ona ndo akuringa kura cheko tuma murorongo na gutumira maratasi twite thendinji towe nanto kidurano kia naru to kiukari paperless mtu akuringa thimwe na ari as long as egi system che skuru ko kithurano kia naru agiukarira isi buruki batwe kitiukari na mititikano kitiukari na kurega gwitikania jaka mtu aringi ona maybe jeka kwe mtu kwendero ko naru tukuringa kura na complaints bakiona ore resort kuma. Miaka iliyopita tumekuwa tukitumia njia ambayo ni ya kuvote kutumia kwa ballot, lakini mwaka huu tumechange, imekuwa electronic ambapo the process imekuwa efficient, taking the shortest time possible. Tumedhibitisha ya kwamba hii process iko sawa kabisa na ndio tutaendelea kutumia miaka ijayo. Na baba kiaria tongeria bari to baraba thuri barui bakuwirirwa njira ye kuringa kura nonto ni utetheria kuonokia mathaa amonoti elote wamba bakura nonto iba kuona emo bora kura ikuringwa. First time kuijaribu hapa Kerua na tukona system nyera to save time nonto tokarinya sport day na all the same ni ukarifia nonto no kuona mtu avoti no kuona mtu ra unataka kuvoti. I process ombo thingatira from your comfort zone na i privilege nonto case kuru chionde cha technical cha Kenya ibate fast technical training mbere gutumira system eu negwetania mantuja digital world direko emphasize i president wetu William Ruto ambaye kioni yentoge kiaki batu alitono tibatu totinda mitambone ibatu totinda kwaria online naja na rato tumira thimu na ndinama tuendereojo siasa chetu nyake institute level igakura na rate nene. Imekuwa rahisi kuliko kushinda huku mchana mzima ukipanga laini, atena inaweza kuwa na ubaguzi. Kiripotera Meru TV kuma Kerua bore mbeta wa Mwende wa Laiboni. Ni bwaga sana Mwende wa Laiboni nonto bwaga uturetera ripoti yu ya mwanya ya urantu babatere kudira bagitumira mitandao nonto teknoloji niyo gintu kira kiombete kwithirwa gikita na mbere muno kagitenega gatuina mantu ya Gen na antu babethi na tukiuma rukau na ndi nkomba kwithirwa uningi kwira ibwega nonto bwa kwithirwa ria monatwe na kinya kwithirwa ugita na mbere gutega nteto cietu cia Meru TV ngakwira ntuku ya ruyo ni ntuku ira tureterete muno ntuku ya Sunday rumuri rwa siasa na natukomba kwithirwa twikuretera rumuri ruru direct kana imwe kwa imwe kuma JJ Place rutererwa Chuka na natukomba kwithirwa turi na ageni mwanya bara tuketha tukiuria ciuri tukirumurika utongeria bwathara kanithi Meri maka 12 ethirite and evolution ukethirwa gikurukiro tukethira twi live ndene ya Meru TV na kinyaka rutero Facebook Meru TV Kenya rutero YouTube Meru TV Digital yonde tukomba kwithirwa turi live umbe kwithirwa ugitionera wengwa ugakurukirwa tira umaruka mitambone na ndi kwamba kwithirwa ngiutiga na rugono rwa mwanya kuma rutere ruru rwa Tharaka na natukomba kwithirwa twikuretera mantu mwanya yara yetite na mbere ndene ya Tharaka tukimurika utongeria bwa Tharaka nithi lakini tukwena rua turenda kumurika gicigo mbunge kia Tharaka mantu yara yombete kwithirwa yagita na mbere rutere neru betajeri wa cheupe mwakira ntukwerujo mwathani mbe kwithirwa aria nawe kwathondekirwo thirikari ja matura nikenda gutigira gwakira mukari na gukinjira no utungata bwa thirikari untu bobo bo kemberia miaka 12 ya kuruka
magirendi mwe twathurana watuiga tukaenderwa cera cia mana tukathurana nini tuthurane na tutiro thiro bora twerirwe ende kuma devoration iramberia akari batethekete atakumane na thirikari cha county gatuga gagita katethekete mbora tutethi bubu nene kabisa okutharaka ikagita ka Samuel Ragwa ngavana wa mbere aguno tonye utethi bubu wega kabisa agagecigo munge kia Tharaka ukamurika burakari batethekete kumane na thirikari ya county ya Tharaka ni thirungurwa ngavana Muthomi Njuki utongoria wa ngavana na ntikubona bwechachawa nonto ndikona maendeleo makaunti ni makendereana na Tharaka utongoria wa Muthomi Njuki nterecha Tharaka ninkwani bugwite Muthomi Njuki nahoka muyo akurume chingigana inu abutibicanwe iri ruterero barabara chiande ni kuma wandi chonde tano agagecigo munge kia Tharaka akari kuma agagecigo munge kia Tharaka ibomba kwethora bakirara mekana ni barabara chiande ni kwandeni iracherekana gachire rungurwa thirikari ya county barabara niyo nanda wetiaga nonda mutete ndegoranda ndenia mugongo mbumete gatunga tukinyokagerwa nara no tobera ito irera yigare ari nene turenda tulothanjere no nditwagia bo tulothira twathura mutie batikinya wetu na baba na thena toto baringia riboti batija gutone teno tomwetie no ya tugwena cha ituinyire tugabwa mongi twathira kainya koro rungurwa tongoria bwa ngavana Njuki imweche barabara cha county tiomba gukurugika na ira chingi chiararire ithina ya kwagia barabara ngerekana iri barabara ya tonya ya kurungu Nthara iraya ararire nkurukia mianka mugwanja ya kuruka itombete kwithira kionyorero gwikirwa rami kiuria kuma kiria ngari muno atumiri barabara ino na kiuria kethira barabara ino tiomba kwithira kionyorero mona kwithira ngavana Njuki atigerie gitarika gitini giki na tutikuroitha bwega community ya Tharaka na ndaugo gutie makosa mariogo itukwenda barabara cietu ithondekwa tabura na ara kungi ukuruthata ukuthondekwa Muthomi ukakwa nwaragia na ndosa twera twetigo tio tukaruta na gwagumere tugutunenkanire rimwe tutupegwa nimbunyire bai na gwagumere tunenkanire ukireithiria mantu makoneni ogima bwa mwiri arangavana Njuki no umba kwithirwo gitongoria kiri sekta ino cibitari mbingi agagicigo munge kia Tharaka iri rungu rwa utongoria bwa thirikari ya county itire na ndagitari bakugana hamwe na ndawa cia kugana muno tukireithiria cibitari ira nene agagicigo munge kia Tharaka ya Marimanti level 4 nio ndajire Njumaine mzee Njumatu ari ugu ward kuguru kwimbu kwaturika maronda mboibo kuona kwa video ndi utie ndawa ndi ya kugura ndawa na ndawa ciringi monega utie ndawa nonga ya kumeria mburupeni na ni no ya kiongo twajire utie ndawa twaru na bene nyata ngera omba kuya o akara umustita na ringi tafadhali thirikari yetu nigere bwa kumbika nintenda wa Marimanti nondo tinda wa chakundumiaji utenda wiru manto makonene na roje agagecigo munge kia Tharaka kagita karangavana Njuki arombaga kura nombire kwethirwa kirikithiria kariba Tharaka akabaikira roje araimwe ciandujire kire guntu mwanya agagecigo munge kia Tharaka ciaumire na bubu bororiganirwa nkuruki ithima birabia njiro na njongo guntu kwantu bakirikana kunyorwo yo gutari marei ibiagaruriro birekirwa kandi mutongi wato kwendwa ciringi 5 wona wake ciringi 8 kana 10 Muthomi Njuki atira kuwa Njuki loko wa Njuki miangereku Rojero Murandi wa Rukurini kereria ruraruthiretie nkuruki ya mianka 12 rutojera monka kagitani gaka kinyaruro gitigo gikiuria kinene kiri thirikari ya county ruiro waturambire mbere kinyangurana ananda iro ndathirite monko muntanitwe emdini na anabadha na rutaginya omwanga wanenga pipe munene nenga na omwanga nkauria iro athire ku ni kagita ka Muthomi Njuki watunengere milioni 3 kagita kambere tutashona kagita kama ire batugura pipe 3 na milioni 3 daino rojo rugo 3 mwanga utatanga mbeca ngwete ya MC wa ngondi wandi nwe contractor wa Rukurini kinyagia munde royo na nwe kagira na eka roje myanga 20 Rukurini athokoma na rwe Rukurini myanga gana kwende mwanga kwa wathira itone tendona kuma America
kwa ndona akonenga matati maro kulini agwarwero kulini iro doche ikaunta ya tarakaniri na complete wewe mudani kwero wenye bukona kulini Mantoni makonene rwangirwa kithomo thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi negerete wakaira macukuru indi amwe na kwithirwa aciari baingi agagicigo munge kia Tharaka kabutikaga kugwata bisi gitaringe ka aciari abomba kwithirwa bakirera mikano ntobo kwaga mbasari kuma kiri thirikari ya kaunti manto makonene na urimi tagitaniga kabaingi barimi aganterecia Tharaka batomba kwithirwa bakiona gintu mindani yao ikiririkano baingi baiwete kwanda nengo iricio bisi na icio gia kuria indi monkero batonetaga rino aririkuri thucie thirikari ya kaunti arimi baba bakiaga buru thoko ya maketha mama thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa gavana Njuki iracoka irambirie mutaratara wa kurima bamba. Thirikari iratucerithĩririe iratucererie yatucerithiria yareta mbeu iria incere na kiumia kigana untu nuntu mbeu ino cia mbamba na cia mbembe cia nguku iria ciitagwa sunflower na promisite kwamba tugacienengana rita rimwe na mbeu iria cingĩ twanenganagira kiuria na atiri ukaiwe ndengo itigo chura thoko imbege thirikari ya kaunti arimi baba mabagachura thoko ata kuma gecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna